Eksperimentujúci so rozličnými umetnickými formami i podobovými technikami pres 50 roky svojej tvorčej kariéry Silvester Makaj stvoril vlastnú bohatú kolekciu maľunkoch, grafikoch, linorezoch, ilustrácioch i vinetoch a tiež i skulptúroch zo švajzovaného i kovaného metalu i zo dreva. V okracii pripovedka ni o čim, slučuje še nigdje, to tih, ktorí bavia jak charakteri, oni praktično idem glumja, že glumja. I to je jedna urovnja, gdje še koniečno všetko toto rozpadne, toto co še vola scena, ostane ljem holi muri tu gdje bavime, a keď budeme takže na nejaké normálne scény baviť, bytka še celý tam teatr zvali. Co ci inspiruje, že byš písal aforizmy? A za počiatok ľudská hlúposť. Rušajúci od sebe po jedných, ktorých nesabať spomínať. Uglavnom ľudia, čo prepoznajú. Vopšte, jak ráno staneš, otvoríš, zakúkneš do počelára, vidíš, že to nie je dobre. Zapálíš televízor, vidíš, že to nie je dobre. Pôjdeš robiť, vidíš, že to nie je dobre. Patríš ľuďoch kolo sebe, vidíš, že nečustujú dobre. Edicija Makov, kotru porušal mladežski časopis Mak, zbohacena s ešte jedným vydanjom. Slovo o knjižki pripovetkoh pod nazvu Bombel mladoho poljskog pisatelja ruskog pohodzenja Miroslava Nahača. Sportske društvo Rusinzo z ruskog Kerestura je jedno z najčislenših u Vojvodini. U ramikoh toho društva še nahodza 10 sportskih klubi i preto jedna z najčustviteljnejših funkcijoh prave mesto predsjedatelja društva. Добрий вечір, почитувані патраче із мojho boku. Z nahodi 50 rokov svojej roboti na polju podobove umetnosti Silvester Makaj u galeriji Kulturnog centru u Verbaše stredu 12. marca otvoril vystavu svojih robotov, ktorá bude tirvac po konjec toho mešaca. Eksperimentujúci so rozličnými umetnickými formami i podobovými technikami pres 50 roky svojej tvorčej kariéry Silvester Makaj stvoril vlastnú bohatú kolekciu maľunkoch, grafikoch, linorezoch, ilustrácioch i vinetoch a tiež i skulptúroch zo švajzovaného i kovaného metalu i zo dreva. Najreprezentatívnejší svoje diela Makaj 12. marca vyložil u podobovej galérii Kulturnog centru u Verbaše. Tota výstava za mne veľa znači, bo u samim otveranju bolo naglašene, že 50-ročna je. Takže tu naiste bolo veľa roboty i nijedem toto, ali bolo i veľa vyhľadovanja, bo ja nerobim nič na pamäť, ale perše še pošvecim vyhľadovanju, preciznomu rozdumovanju o švidskim, o calim sklopu u skulpturi dumam, ali takisto i na maľunku. Ja še trudim, že bim na sigurno išao, ne da probujem tada već rucima, već kad druge berem, znači intenzivno se pošvecujem tomu maľunku lebo tej skulpturi. U svojej vkupnej umetnosti on stojí na stanovisku tradícijnej umetnosti, bo ona ostáva vierna maľarskej schopnosti na platnu i klasičnej figurácii u skulptorstve, bez tých elementov súčasnej umetnosti, jaké nachodzíme u video umetnosti, pop artu, lebo napríklad u konceptuálnej umetnosti. Ona preferuje segmenty naturalizma, animalizma, anarchizma, symbolizma až i elementy etnoumetnosti, u ktorej on úspešno, mriovo, ale koncepcijno jasno zjedňuje realizem i nadrealizem, to jest konkrétne i abstraktné maľarstvo na fundamentu mocného vizualizma, šmelej imaginácii i bohatého kolorita. Vyznačala na otveranju výstavy Makajových dieloch magisterka filozofii Valentina Čizmar. Bez ohľadu na materijal, na ktorým pravi, lebo z ktorého pravi svoje umetnické dielo,
Макај першенствено маљар, pretože všetko počína od skicoch i narysoch, ktorú poznejšie rozrábia lebo do skulptúry, lebo do maľunkov. Ja першенствено podobovi pedagog. Znači, robil sam velju roki s djecmi i već kad sam vidio, že co je dobre u mojim vykladanju, kad sam im dal, že bi robili, napriklad, s farbamiljem, to im dosadzelo. Kad sam im dal s slajbasom da robja, isto im dosadzelo. Znači, bol sam primušeni vyhledovac novi tehniki za njih, za mnje ne boli novi, ali za njih novi tehniki, že bi oni robili daco, chcel bym povest z rukami svojima, jako zanat dajaki. Zaše robi. Već sam uvedol linorez, karton grafiku i drugi tak obliki, i vajanje isto tak, z midla sme praveli, z dreva sme praveli, i co ja znam ještě čo, z paperu sme robili i tak dalje. A toto, že ja še već naviknul na toto vyhledovanje i ne možem se otarnuti za to. To ostalo naviki u mnje, že bym coška nove stvoril, vše nove coška. Ktoré vám vašo čado najmilše? Ja mám baš veľa čada. Tých, co ste narajzovali, namaľovali, lebo napravili? A peršenstveno ja še pošvecil najveće skulptorstvu, jako će mi to najbliže še mi vidi. Po 3 dimenzije 3, a 2 aljem 2. Hej. To jedno, a druge, poneže sam u život mal na hodu uz metaljec, bo sam vyučoval remeslo metalske, da mi to teraz dobre prišlo, že bym pohasnoval u tih rokov i poteraz, i švajzovanje, i skravanje, i krivenje, i brušenje i tak dalje, i tak dalje. A najmilše mi i najnovše, to pšičok tu za nami, co se vola po srpski njuškalo, a po našim, ne znam, manji poveže, ja bi se volao. Bardzo mu široke polje interesovanja i bardzo je rižni tehniki kasnuje i sad je uspješni. Jedna od najlepših izložbi u zadnje vrijeme kod nas ovdje. Svaka mu čast, zaista. Meni je baš drago i što je on čita taj svoj opus ovdje predstavio, jer jedino na taj način možemo da vidimo jedan presjek cjelokupnog rada jednog stvaralaca. I ovo je zaista jedno prijatno veče u Vrbasu. Макај потераз отримал 34 самостојни и веќе як 20 колективни вистави, а на теј остатњеј, вербаскеј, нашчивителјом подаровал окрем вистави и прикладники своји збирки писнјох ступа, ktorá објавена на сербским јазику, а ktorу на вистави со красным висловом представила jeho дзивка Наташа. Макајова самостојна вистава у галерiji Вербаского културного центру буде отворена по конец месеца. Ruska teatralna publika i toho roku bude mať z nahodu patric predstavu, ktorá u odnošenju na drugi predstavi u tej teatralnej sezoni pri Rusnacoh bude inšaka, nezvyčajna i provokativna. Najvinovatši za toto, jak i prešloho roku, bude režiser Zvonimir Pavlović. Po tekstu poznatого bolgarskого dramskого pisatelja Hrista Bojčeva u neadekvatnih uslovijov za pririhtovanje i vyvodzenie predstavi, jaki panuju u ruskim kulturnim centre, režiser Zvonimir Pavlović privodzi ku koncu pririhtovanje svojho novog dramskog čada, predstavi orkester Titanik. Jak i u prešlim i do toho projektu Pavlović uvedol do teatru i novih glumcoh, takzvanih naturščikoh. Evo ja prvi raz glumim u predstavi. Režiser Zvone fantastični, znači zadovoljni sam, prezadovoljni sam, što mi pomaha i posle predstavi, ostava me do poznih hodzinov. I zadovoljni sam u kažem slučaju i ljubel bi nastaviti zaš še baviti uz glumu.
I mne tiež tak perší raz, že glumím u takej predstavy, že perší raz robím s režisérom Zvonetom Pavlovićom, ktorý u suštini bar dobri režiser, veľo pomáha, veľo še zaklada za svojich glumcoch, zakladaše za veľi stvari da nam pomogne da co lješćejše zvladame i trajemu i všetky to ti poteškoći co idu u tim perši raz u glumenju u suštini u jednej predstavi, takže iskustvo sigurno fascinantne. Popri nových ruských glumcoch Pavlovićov nový projekt budujú i navolajme ich starí, lebo našej teatrálnej publiky už poznatí glumci. Toho roku možeme očakovať celkom novú predstavu, to i za nás troška celkom nové, takže bude všelijak i za publiku, veľa dynamičnejšie i može očakovať veľa vecí šmichu. Jak i zvyčajno, Zvone napravili jakošik nezvyčajnú predstavu, ktorú musím preporučiť s Patračom, zato že keď domáci že dá co znace, my vam dokažeme, že to nie je tak. Думам, že publika treba da príde opatriť predstavu, bo je interesantná, dynamičná, bude im trimať povahу i má svoje poručenie. Zakončil som 2 fakultety. Až som bol i na robí, a to si najväčší univerzitet u živoce. A teraz tu hnijem jak načalnik tej ustranej stanici. Toho roku Bojčev prišiel na šor pred sobou. Konečno. Bojčev. Treba buď prešloho roku, či toho tam, ale v okraci pripovedka ni o čim, slučuje še nigdje, to tých, ktorí bavia jak charakteri, oni praktično idem glumia, že glumia. I to je jedna úrovňa, že še konečno všetko toto rozpadne, toto, co še volá scéna, ostane len holi múry tu zabavíme, a keď budeme tak na nejaké normálne scény baviť, budeme še celý tam teatr zvali, alebo še rozpadne. Takže tota vizura taka, jaka je, veci pasmova, naokolo ono šmišne. Može biti da tu bude šmejec, ali posle toho šmihu, napevno, že ostane tako zhorkave u ustoh, jak še hovari, i že treba zašto treba veľa rozdumovať, keď ľudia príjmati z moje predstavy. Premiéra nového dramského vytvorenia Zvonimíra Pavlovića najvjerojatnejšie bude u prostorioch Ruského kultúrneho centru na samém počátku mešaca apríla. A svoj nástup plánujú i za dramský memoriál Petra Rizniča Djadji. Kratki, zmistovona sam predzjasni i poučni dumki, aforizmi našliše u nove knjižki Mirka Hornjaka z Ruskog kerestura, kotra objavena na internetu. 15. februara u elektronskej formi na internetu objavena perša knjižka aforizmov po-ruski autora Mirka Hornjaka z kerestura. Aforizmi piše akvari už da z 20 roki, a u realizaciji toho projektu mu pomohli dobri i česni ljudze. Ženski period kuz veci šljebodnoho času, inspiracija na urovnju i od oktobra po december zaznačeni najkreativnejši aforizmi, kotri autor Mirko konječno nadumal podzelic zo širšu publiku. Knjižku Voliš puknut od šmihu jak puknut mentalno vidal prave u tej specifičnej, ale u nješkajšim čaše nje i njezvičajnej formi elektronskej na internetu. Pričini jest až 3, pretože bude besplatna, ljehko do njej dojsť, a treca. Ja mám jednu knižku vydatu 2008 roku, Magiju vydal Ruske slovo jak hiža. Väčšina tých písňoch bola od 6 do 15 roky stará. To bola, tá knižka bola s písňami. Teraz ja keď sebe študíram, že by mi to tá knižka musela vysť, keď ja by mal okolo 60 rokov, dúfam, že som nie dosť nadúmaný sebe to luxus napraviť, že by mi každý 1,5 milión roka knižka vyšla, ktorú už mám porichtané i už mám napísané. Hvariš žime, ši ostal bez roboti, odnosno njemaš roboti sezonske tedi, ali ši nje ostal bez inspiraciji. Co te inspiruje, že biš pisal aforizmi? A za počiatok ľudská hlúposť. Rušajúci od sebe po jedných, ktorých nie sabat spomínať. Uglavnom ľudia, čo prepoznajú
Uopšte, jak rano staniš, otvoriš, zakukneš do pučelara, vidiš, že to nije dobre. Zapališ televizor, vidiš, že to nije dobre. Pojdeš robiť, vidiš, že to nije dobre. Patriš ľudí okolo sebe, vidiš, že ne čustvujú dobre. Pojdeš, patriš plakati koji za jaki, vidiš ruski manifestaciji, vidiš, že su jedni te isti. Sfera, uopće sfera društva, to evidentno ľudze postekali zo zvalalu, ľudze nahnjivani, ľudze nemajú penieži, nemajú dzeki. Jak da ti ostaneš normalni? Ja mam toto šťastie i zadovoljstvo, že to na neki способ znam preruciť na papier. Дзякуючи інтернету, Шеліяк і Міркові у такій формі годнію причитаць шицькі у нас, але і у Швецецо і бул авторов ціль. Но скоре як ju na domace poglедац і причитаць на інтернету, Мірко спозорює. У книжки є деякі вулгарності і такі деякі ствари, і я би замодлив людзох і младеж, ja tu mládež rachujem mladších od 666 rokov, že by to nesluchali, že by to nepočítali, pretože to negatívno džistvuje vidieť na internetu. Keď píše 18+, to znači, že je namenjená ľuďom, ktorí popod 18 roky, že by to nechasnovali. Ktorá fajta humoru apsolutno nikda ne postojalo to čarni humor, ktorú povedzme jeden Monty Python pred 50 rokami počal robiť, išiel šesu neprevozizení. Simpsonov všetky patra to prepolne so čarným humorom, lebo South Park jedinom míru snaci nám definitívno 50 roky nedosť, že by sme toto pušťali do svojich médií. Nechyba, že dešatky, stotky, milióny po Švece toto patra, nie. My še za vreme, jak galetky, toto je, máme, že stvarno, keď še za vreme, jak hušenici, že vyletneme raz i postaneme motili, nie, staneme zavarti. Evo, darujem vam par falati. Hoće ljubov daruje, a nje žiča, Šelijak ju treba vracic. Co u Srbiji dobra vistka? Dobra vistka to kad rano stanje, že čuješ li mi jednu podlu vistku. Nelamce lavočky u parku, bo na jutrinje budete mať zachodzi spizi drugi rače. Jak pri kuroch, tak i pri ženoch. Perša i stehna delikates. Pol Srbiji žije bez banky u kišenki, a keresturci žiju bez banky u olalja. Da rašajni na uhlje ne možeš zohrať. Uglavnom duje vitor, keď dlže stojiš na uhlje. Keď se zvlada horota i mušiš lježac, bud zadovoljni kad si noša pomarančata, a nje kvece. Absurdne, že glupi ľudzom mudruju. Evo, darujem vam jeden apsolutno novi, ktorý vidze u sljedujućoj knjižki. Doze aktuelni. Zachodna Ukrajina ne pripoznava Rusnacov jak naciju, a vostočna Ukrajina ne pripoznava Ukrajinu jak državu. A kad je nova vidze? Keď pôjde všetko po pláne, jak spada, naslov novej knižky neznam, ale mám dobrú dzeku, že by vyšla u júnu, piatok 13. na 13:13 minút. Za sljedujućim prilogom predstavime vam najnovšu knjižku mladežskog časopisu Maka. Istočasnje najavime i tematičnu rozvarku na temu 25 dodatkoh Mak Off i Mak Art, kotru pririhtujeme za sljedujuću emisiju. Dobri večer, Vojvodino. Edicija Makov, kotrú porušal mladežský časopis Mak, zbohacena s ešte jedným vydanjom. Slovo o knjižki pripovetkoh pod nazvu Bombil mladoho poljskog pisatelja ruskog pohodzenja Miroslava Nahača. To djelo kotre vjerojatno že toho mladoho autora najvecej vjaže za Hornicu, za Lemkovinu i par slova kad bi im trebalo povest o Mirekovi Miroslavovi Nahačovi, on su mladši generaciji poljskih autorov inšeg i lemkovskog pohodzenja i najse poznati pisatelj u Poljskej. Omožljiveli nam to preklad Tomaš Kvoka i Aleksander Mudry, kotrzy postarali, żeby to djelo za dejaki 2 roki prerihtovanja jeho prekladu i všetkých tých byrokratských elementov došlo do našoho čitača. Robiše o pripovetkoh, uglavnom kratkih do 10 pripovetkoh,
človeka, ktorý še volá Bombel, ktorý na Lemkovini u jednim malim mesce šedzi na autobusnej stanici i pripoveda svoj život. Na jedan komični sposob i komično tragični, on dost podobni na život ktorý tu možeme stretati po Vojvodini u štrednjej Evropi i Todd Bombel, on mohlo bi še povedati žrtva tranziciji, veljoraz je i taki društveni parazit i všetko toto, co jest na Hornici jezi tu i na jedan šmični sposob Nahač u stvari opisuje, že všelijaki periodi prehodza ljude posle komunizma u Poljski. On najse približuje Hornicu našim čitačom, Lemkovinu, poljsku čast i думам, že bude interesantne publiki, okreme mladšej, zato že še robi o jednim novim senzibilitetu literaturi na poljskim jaziku, a već i dobrim jednim prekladu, kotri porobeli Mudri i Kvoka. Toto, co išće važno za toto djelo, že smo položili na naslovni bok naivu poznatoho lemkovskog pravezu z tih krajoh maljara naivca Nikifora i jeho djelo Nojov korabelj. Nadzieja poljskiej mladej literaturi Miroslav Nahač nažalj včas pošao z toho šveta i ne dostal šansu rozivati svoj na visceni literaturni talent. Na počatku toho mešaca u ruskim Keresture otrimana ročna shadska sportskog društva Rusin i na njej vibrani novi predsjedatelj Dragan Kovačević, a za potpredsjedateljoh vibrani Zvonimir Plančak i Slavko Belak. Sportske društvo Rusin z ruskog Kerestura jedno z najčislenších u Vojvodini. U ramikoh toho društva še nahodza 10 sportski klubi i preto jedna z najčustviteljnejších funkcijoh prave mesto predsjedatelja društva. Janko Homa na tej funkciji bul u 6 mandatoh i po jeho slovoh klubi u tim periodu nje mali vekši problemi u funkcionovanju, až organizovani seminari i turniri u sportoh kotri nje zastupeni u društve. Probujeme išće vojš do takih novih projektov. Tu odrimani jedan međunarodni turnir za dživdžice, prez ljeto isto še daca rahuje turnir međunarodni odbojki, už uhodzi do 4. roku odrimovanja i nažalj ne može znači da jednoj ekipi obezbediti im stabilne finansiranje z boku, znači da to nije bude dostatočno njem za kotizaciji, za sudijski troški, za prevoz, ali da može biti opremu, da nje muša to placati z rodiči, totico vodza, rukovoditelje za teraše znahodzeli, viže obrojovali i toti kimona, i dresi, i šorci, i kopački. Dajaki znači napredovanje nič nije pošlo, ali nam že ničaj nije stagniralo. 2. marca otrimana ročna skupština sportskog društva Rusin na kotri vibrani novi predsjedatelj. Slovo o Draganovi Kovačevićovi, kotri po teraz bul podpredsjedatelj i trener u stolno-teniskim klubu. Moja zadumka roboti u sportskim društve perše se odnosi na jedinstvo sportskog društva. Znači, sportske društvo muši biti jedinstvene. Máme 10 klubi u sportskim društve i všetky muša funkcionisati jak jeden. Znači, nješme buc nijake izvadi u sportskim društve, nješme buc nijako odvajanja u sportskim društve, nješme buc kritikovanja jednih lebo drugih kluboh na mestoh gdje to nje kašnje. Už na počatku svojho mandatu Kovačević še zočel zo ozbiljnima počeškoscami na sam pred financijnima, poneže u tim roku zo zopštini neuplaceni sredstva. Da jedni klubi už bavja ligi, da jedni klubi počinaju u marcu, mi ne zname jak to bude trebac vygurat dalje. I drugi problem máme veliki, mi poteraz mali sportskog robotnika, ktorí tu boli zapošljeni, ktorí dobivali placu i ktorí všetky roboti, ktorí se odnosili na sportske društvo i na každý klub okreme robel i
to funkcionisalo na isce bez jakого problema. Međutim, oni zaš toto robotne mesto utarli, takže mi tu máme jeden veliki problem, že jak to teraz bude trebať každý klub okreme da konči za sebe, lebo musíme vynajsť rešenje, že by sme našo sportskog robotnika dajak placeli na inšaki sposob z naših penježoh, ktorý sme nedobili. U opštini Kulanam mareliže i popri nevýhodnej finansijnej situaciji u kotrej še nahodzi opština, oni i nadalje budu finansovac sportski društva. Opštinska vlast je u prethodnoj godini, što se nikada do sad nije desilo, svim klubovima isplatila kompletna prinadležnosti već u 11. mesecu. Normalno ove godine malo kasnimo, jednostavno zbog, kažem, loše financijske situacije u klubskoj opštini, međutim, do kraja ove nedelje će svi klubovi biti izmjereni sa kompletnim obavezama koje ima opština prema njima, to znači sa šestomesečnim iznosom po obračunu koji su referenti sami napravili. Svi referenti u Sportskom savezu su bili radnici Sportskog saveza, a ne radnici opštine. Tako da opština nije ni mogla da im daje otkaz i niti im je to učinila. Jednostavno, zbog loše finansijske situacije u opštini Kula doneta je odluka da se ove godine ne finansiraju lični dohodci radnika Sportskog saveza, znači referenata. Po šitskim sudzaci kolo 300 sportisti z Ruskog Kerestura hodniše zmahati toho roku u svojih ligoh i to dvalal predstavljac na najljepši sposob, jak i poteras. Počitavani patrače, bolo to všetko, co sme vám pririchtali za televizijni magazin, ali je to len perša čas nješkajši programi po ruski na druhej programi televiziji Vojvodini. Zato od večer, odnosno noc, pririhtali sme ešte dva pozarjadovoj emisiji pošveceni Viberankom. Peršu se hodni o Patric kolo 21 hodzin i 45 minuti, a drugu na 23 hodzin i 10 minuti. Žičim vam prijemni večer. Doviđenja.